Åttalige KOI teker imot B36 og 4. plasset. Det er gestene som er nær ved å legge seg 8 da 5 minutter i farner. Eli Falkvart Nilsen vi går i Elvering, men skallaren fra Roald Jakobsen for ståndkjena. Låt oss hettene er KOI nær vi. Johannes Bjerstad Løybjøver av, og så er det ståndkjen og forar enn KOI-malet. Ta 13 minutter i farner, etnastegger KOI. Jalkrum Eldur vi innleggsnån, og her er Johannes Bjerstad Løybjøver av Baltenen. Men det gengar bara 30 minutter så jaunar på 36. Fralik frispark fra Roald Jakobsen, og så er Sebastian Pinkel klar i returnen. Fri halvleikor er underhaldande, og det halve tøy med færren er atter mål. Johannes Bjerstad Løy i innlegget, Tord Hamsen klarer seg halda døy, og så er Heimali atter og 8. Av domar Selnon er målet skrasset som sjølmål. 2 sekund for i halvleik er på 36 nær ved jauna til 2-2, men atter for bøltren av ståndkjena. KOI og 8 ved 1 i halvleiksnån, og Heimali er færreist en gåa mållegg av tullje i 17 halvleikje. Men skåtet fra Sørmøte Kalsø for Oma 4 malet. B36 kommer til flere målleikar. Her røyner Roald Jakobsen sier atter vi går om frisparket, men Christian Johansen bjerker reisende vel. Stått for jeg vanlige leiktun i færren kommer utjavnande malet. Innlegg fra Jonas Tornes, og her er Ottmar Ferø. Vi är öliga vänner, vi arbetar knallhårt i dessnån. Finns 2-2, öliga trubbeldister, tar vår favoritter där och är också öliga vänner. Meget utilfreds. Som kampens gang er, så er det utrolig ærgerligt at kun at stå med 1 point. Måske før kampen havde man kunne sælge den mod de dobbelte første mestre, men som kampens gang er, så er vi ikke helt tilfredse med kun 1 point. Det er at de två at det eneste i her, Hape taper og i Gundadal, det narskas vel nu at de tykker at det er 4. plass som gjør europeisk fotboll. Ja, det var öliga gott för oss att Hape tappte. Och vi vi skulle ge också skubbt hvis vi inte klarar det, men vi är öliga när vi och vi skulle lika här var här en sida tror jag, så ska nog förgänga. Det där är ju en 2 steg främst och det är bara trygghetslister efter hur så sarst på ändan. Nå, men det altså det er slet ikke slut endnu. B36 hvis vi godt ville være på papiret i hvert fald den hårdeste kamp, men vi så også nu tabte HB mod AB i Argel, mener jeg. Eller Gundadal var det så er man ikke klar, jamen, så kan man tabe til alle, men nu skal vi tage det næste gang, så må vi se frem mod den, lige sluge den pille her, og så se frem mod den kamp, og vi skal selvfølgelig vinde resten for, at det kan gå vores vej.